Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na pagyamanan da kayo manen amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagiti comments yo. Ket iti sumarunong upload tayo, intay man binsa-binsaan abasaan dagiti kablaaw yo. No adanto man ti saan a maibasa kadagiti inmun una a kablaaw, kidawak nga ulitin nyo laang ti kumablaaw, iti kasta ket maibasa tayon tumatlaang iti sumaruno nga upload tayo. Medyo napunduan tayo ngamin ket narigat ti agbakrid. Nagaburan dagiti dadduma a kablaaw. Isu atap no maibasa dagita akablaaw, dawatek ti panangulit yo. Intay nga ro dendenggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan nga Irene. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak kanarang ay abarawatawan. Naawisak mat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko amadama apagdaldalanak ita. Ket kayat kumatlaangan adawatan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di, desidido ka na makikalay sa itinadya Felix, anak ko. Wen tatang, amuyo mo't nabayagan na plano mitiag kalaysa, san ka di? Wen mo't kat di Oo, apay nga ro da kasta ti reaksyon nyo ngay. Kaslasan kayo mo't naragsak. Apay akas lagdwa-dwa kayo kan ni Felix. Saan mo't nga iti kasta, anak ko? Pampanunutak lang amin ti anak mo. Amangan no... Noan niya, tatang. Tang, napagsaritaan min ka ni Felix ti maipapan iti dayta abanag. Kunanamot nga ibilang na, kaspudpud no nga anak na ti anak ko. Wan ang madalat tamot danag ko. Panagrik-nak ngamin kat kasla mapilpilitan lang ni Felix. No may papanan iti anak mo ti saritaan. Tatang. Apay di mo ayamadlaw. Di nanto pa'y unay kasarsarita ni Roxanne na adda dito'y balay. Kaslalikliklikan na ti anak mo. Ay na, so spesyal laang matdayta, tatang. Ngala, lipatan mo tinaybagak anak ko. Ang panagkunak at nasaysaya at sano agyan pa'y lang ka na kami ni Roxanne. Total, sigur matan nga day ti poderme ti apo ko may. Kuha. Di ka kumanagkad-kad anak ko. Sigurado, asaan mo't lang nga umanugot ni nanang mo. No iawid mo ni Roxanne di balay na Felix. Sa bayam kumalatan nga agtalinaad di ti balay ti anak mo. Ay na, congrats insan. Talaga nga awanan makalapad iti panagmaymay sayo ka ni Felix. Insan, katagyaman na ka. Ngamin, may sakamot ka dagiti timultulong anangas asikaso para itipan nakaisagana ti amin. Awan anyaman na insan. Tinapatag ita, kat natungpalan tinabayag nga inararapaap mo iti biyag. Day takot ti maidatag iti altar.
Launay insan. Ti amok nga rod idikat. Awanan ti mangayat kanyak. Gaputan na ganak kat nga rod abalasang. Ti amok idi kat awanan ti mangkalay sa kanyak. Gapu iti napalabas ko. Angam, nagbidutak. Gaputa dimtengmot ni Felix. Kat iso ti lalaki amang tungpal kadagiti arapaap ko. Iso da itati kunada a destiny, insan. Wena, insan. Iso sika Biro kamutan ti destiny. Iti kasta, sika mutan ti sumaruno maikasar. Ay, uwan to, insan. Dumteng tulat taday ta. Ay, win kayam, insan. Kasano ngay ni Roxanne inton agdan na kayon ka ni Felix. Kayat ko asawan, itugot mo ka dimat, balay da Felix ti anak mo. Ay, kayat ko unay nga itugot insan ang sanbot kayat datatang kananang. Agbati mo't kanu iti pudir da ti anak ko. Sa bagay, nairuam damat ngaminan nga adda kadakwada ti anak mo. Husto mo't kit di iti kasta, makabukal kayo adagos iti adi na. Anya? Siga talaga insan, Carmela. Kamodyanan na. Nalpas matlangan tinabayagan na plano ta pa nagkalay sa iti simbahan. Wen nga rod lakay. Ketsak tumauma nga agyaman ken ka. Ngamin, sikatin ng tungpal iti daytang harapaap ko. Urasak mo't bakit? Sikat ti makagapuno apay anatungpal ti inararapaap ko akalay sa. Saan man nga iso ti ang grande, ngam at least nabindisyonan ng ti panagdenata kas agasawa. Ba nag-apakaragsakak unay, Felix. Urasak mo ta. Isang umay ka man kitlita, mga ramid taman iti baby. Nya ka di. Ay na, saan adita Felix? Saan adita kunak? Magrikiat. Nay, kunaklakit din no asino ti sa nga ilig nga ibagbaga ni Felix. Da kayo mo't gayam nanang. Ay, huwan anak ko. Imayak ta umayak kumamangibaga iti kwartam. Ha? Ada ka nung amin babayadan ni Roxanne iti pagadalan. Kat nairanamot nga awan kwartami ka ni tatang mau. Sa nabalay, taitad kung tumatla ang adagaw sa apaman amaalak ti pensyon ko. Ay, kasta aya. Sapay, awan mo nga kwartak ita nanang. Apay, di nakaik-ikkan ayan ni Felix anak ko. Kano nagdakkel mo ti sweldo na. Ay, nang. Saan nakangik-ikkan ti asawa, Myren? Mabit lang. Mangibaga iti kwarta ni Felix nanang. Baring adapay laeng anabati iti sweldo na idi na panabulan. Sige. Ibagam kan kwa na, tay sublik mo't lang nga dagaw sa apaman na maalak ti pensyon ko. O sino ti dangdanggak akasarsaritam ita iti cellphone, bakit? Lakay. Ni ka di manan nanang mo? Saan lakay? Ni Roxanne ti imawag. Apay, anya ka no ti masapol na. Kwarta ka di manan? Ay, awin ka nung arud lakay. Pagbayad na ka nung iji pagadalan. Manan? Kat no kaano lang hindi may ninanang mo adi mawat iti kwarta. Ita, dumaw dawat damanan. Ha? Apay ngay, asikat yung umay da daw dawatan. Kat amuda mat nga awan trabahom. Jay amana ati apan da pagdawatan, saan kat asika? Apay ngay, kastamot ti ibagbagam. Sakit ka di, ti panangtad ko iti kwarta, iti anak ko.
Wana, takwartak mo tititid mo. Saan mo mo't akwarta? Felix! Siyak mo't tagtab trabaho. Siyak ta kinsweldo ititid mo. Sana si ka. Saan mo mo't nagbandugan na ita akwarta? Kunak man no, nalpasta na nagsaritaan ti maipapan iti daytoy abanag. Ha, Felix? Ay basta. Awanan ti adu pa'y asao, Irene. Basta kwartak itid mo iti anak mo. Saan mo akwarta? Nagbanugak na ita. Saan mo ang nagbanugan? No kayat mo ngay kaniti kwarta ti anak mo. Agtrabaho ka mat. Naawatan. No kasta, lalaki tin inawang bakit? Wen lakay. Nagsayatan no kasta. Kamaudyanan na, madaan tamutlagan iti anak at lalaki pa iti inaunang anak ta. May kadwa ko namalakay. Ay, kwa. No si ka, may kadwa. Hanggang no siya, inauna. Felix! Aywa naman na yung bagtibagim, ha? Di ka unay agbambanog, mangan kay tinasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipas ngay mo. Wen lakay. Bayam, nagiti matrabaho dito nagtibala, taayabak ni Auntie Betty. Isupay lang ti makaamong aglinis, aglaba, ka nagluto. Kabailak pa'y mo't lakay. Bayam ka di, asyak pa'y lang ti mga ramid kadagita. Ayabam tulaangan ni Auntie Betty, intundanda ni ako nagpasngay. Ay saan? Basta aywanam ti bagim bakag. Diyak kaya't nga dadaga sa mapasama kiti anak ta. Masapol nga aywanam ti sikog mo. Kakaiso na alalaki ti ininawam. Saan kumanatangkan ti ulom, Irene? Ni Uncle Felix ti adda iti balkon. Ay, asit kakman. Hello, Uncle. Naimbag nga orasyo. Kaslawan ng gugna. Tinasayaat. Umunugaklatan. Mami! Yahoo! Adda akon, Mami! Umay ka dito'y kusina, anak ko. Ada kami dito'y kan ni ading mo. Hello, baby! Achuchuchu! Achuchu! Bakita! Ala. Aw-awirin pa'y man nga rudbi ito'y adim. Tayo lutok man to'y turon, ameriendaan tayo. Sige, Mami. Umay ka na di nga. Oops. Agay-ayam kayo pa'y kan ni Manang Muroksan, balongwan. Ay, kita ba? Abang na may patam ni Brent, Roxanne. Ay, saan, Uncle? Irene, iyag mo lang dito, nataramidan. Saanon lakay? Saan na bale? Adadalaang mo't dito'y abay ko. Saan damot nga umadayo? Lutuk laang bi ito'y turon na meriendaan tayo. Bilibak mo't iti kinagagat ni Felix ang mga awer iti anak yo Ay nanak ko nayo pa'y nanang. Kat no dandan ni Dinan ibatan no kasta sumangpot manipod iti trabaho na. Nairwaman ang maisalsala iso nga agsangit ano kasdi ang maidiso. Malagip ko lakit nga rodya, ma'am. Kastabat lang ti pamayan na ang mga awer idi ka ni Roxanne. Wen nga rod nanang. Kasla kaano laang daydi, ita balasangan. Adda pa yan adin na. Wen nga rod kat ti paglidayak, kaslasan matpi man apagan ano ti asawam ti inauna nga anak mo. Ha? Iso nga uray ibabaon mi ken ni tatang mo nga umay dito'y balayaw. Di na kayat. Ngamen, saan ka numot apan pansinan ni Uncle na Felix? Kasta ti ko na ni Roxanne nanang. Wen. Saan mo't nga di kastaan nanang? Ang mga no adala ang mo't ar-aramidin ni Felix. No maira na nga adadtoy. Iso kunayo adi na pampansinan. Anak ko, di mon ikalintagan ti asawam. Imposible mo't adi mo madlaw ti kasta atrato na iti mismo nga anak mo.
Nanang, Agam sana bale. Takanayon bimot apalagi pan ni Roxanne. Iso nga awan nga rod tirumbang apagdanaga, medya anak mo. lakay. Anya nga tanong, padasag mo ti agabrod. Apay, kurangam aya, tiyaw awat ko ken kaakwarta. Saan mo't nga ti kasta lakay? Siyempre, sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Tapno at damaitid mo iti anak mo, kasta kani? Ay, wala. Ani, kababain mo't ngaminin ken ka. Si kaamin ng tiaggas-gastos dito'y balay. Tapos, mainay-nayon pa iti allowance ni Roxanne. Ay katadagan ka, ano iso ti kayat mo? Ngam di mo namnamain na tulungan ka iti gastusan nga agabron. Makamu ka ngagdiskita rito saram. Wen, di ka madanagan. Talaga akas ta ti aramidag. Una, kita akman no kabaala magastusan ti panagabrod mo. Kita akman, Irene. Insan Carmela, amangan no mabalinak manin a dumawat iti tulong, manipod ken ka. Anya a klase ti tulong dayta insan. Ibagam ata mga numatulungan ka. Ay, kaya't ko kumamot ti agabrod insan. Pangaasim mo't ata tulungan na kuma. Agabrod ka mat kunam, insan Irene? Wen insan. Sigurado ka? Wen insan. Sigurado ak, 100%. Ang insan, narigat ti agtrabaho dito'y abroad. Kang runaan ti amin, narigat ti mayadayo iti pamilya na. Makaamuditan insan. Basta kayat ko ti agabrod. Iso pang asim ka di tulungan na. Kayat ko ti agabrod. Iti kasta adamot abukod ko ang kwarta insan. Sigurado ka kadi talaga, insan Irene? Uwan ko naklangarudan insan. Sigurado ak. Iso tulungan nakman mo. Iti kasta makaabrodak mo ten. Agabrod ka kunam anak ko? Wen nanang. Ne, kalaat sa dayta desisyon mo Saan nanang? Kinapudno na, nabayagan na planok ti agabrod. Inuray ko laang mo't nga agtawon iti 5 ti anak mi ni Felix. Iti kasta mabalin ko nga ibati. Apay ang masapol nga agabrod ka payla ang anak ko. Katno dakkel mat ti sweldo ti asawam saan ka de. Mabiyag kayo mat nga oray saan ka nga umadayo. Nang, kaya't ko mo't ti maadan iti bukod a kwarta. Ken maysa, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, mapaadal ko iti kuleyo ni Roxanne. Masapol nga agsalo kagak. Tapno adda maitid ko nga allowance na nanang. Kat, kasanaw ni Brent. Asino nga iti mga iwan ken kuana? Ni Felix to kanon ti makaammo nga agbirok iti mga awir ken kuana nanang. Ay kat si ka ang road. No anya ti ammom apagsayaatan niyo. Iso ti aramidan niyo anak ko. Anya? Sa dinungay ka no tinapnapanan ni Felix, nanang. Ay, jak ammo anak ko. Basta ti kuna ni abalayan, saan ka no anagaw-awit ti asawa mi ti Manu Arabi Adda ka no ti ubraan na, iso nga intulod na pailaang dito'y balay mi ni Brent. Ay, unay mo ti asawak. Napnapanan na ngay ngatan. Awagan ka no da abalayan, ngamsaan asumungsungbat. Agriring laang ka no ti cellphone na. Ala. Anusan nyo pa'y laang nga rod ang awirin ni Brent, nanang. Awagan kayo adagos. Apama na makontak ko ni Felix. Awan rumba nga pagdanaga, anak ko. Okay laang, nga oray dito'y pailaang ni Brent. Agyaman nak, nanang. Awan anyaman na anak ko. Ala. Sige nga rod, nanang Baliwak tumanin ti umawag intong madamdama.
Ay apo, si mangput nga min ng tibos ko. Asikaswag pa ida, nanang. Sige, anak ko. Bye. Bye, nanang. Ay na, ipagami siya anak ta di na namnamaan na makuntak na pa ni Felix. Kang runaan ti amin. Di na namnamaan ng agsindublyan da. Day, adya ti kayat mo asawan lakay. Saan siguro ngay baga ni abalayan ti rason no apay asaanen ang nagawawin ni Felix gapo tamabain. Ngam amukon ti makagapo no apay ang nagpukaw ti manugang ta. Ay aguray ka man lakay. Lawlawagam man ati agsarita. Ibagam no anya tinaamuam tapno amok matibagbagak. Ay unay kanaya bakag. Apay di mo pa lang masirok ti kayat ko asawan. Ibagam nga menan apunsaw. Ibagam ta sa anak mo't amamad taw. Nagtarayan ti manugang ta ken ti kampay ide ket iyaya ni Brent. Nagawid da ni di probinsyada. Anya? Nagtaray da Norma ken Felix kunam lakay? Kenwain, nabayagan nga da relasyon da. Nay, asino ngay mo tinakaamuam iti da italakay? Ti ama ni Norma. Anya? Anak ni Parilare ti kerida ti manugang ta. Adda kanudwa nga anak na. Ngem nagsinada iti asawa na gaputa arte ken sugador. Unay kamutan, Felix. Laklakayan kan, ngam di ka man laang nagpampanunot. Nimawag ka tapno sermonan naklay. Nasaysaya tapot din talangan ti saritaan ta Irene. Ayop ka! Awanan ka itibain! Ibagam iti inam, taisudan ti makamo amangaw awir ka ni Brent. Sana balay, tamang tilak iti sustento iti anak ta. Ngam, sigurado am lang, at ti anak ko lang ti maeranod, saan kat apati ti anak mo. Felix! Talawag man siguro tinangag mo. Among ka di nga agbababawi ak anak ikalay sa ka! No kasanot ti panagbabawim, nakarkaro pa'y kanyak. Anya? Sayang lang, nagiti ginasgastos ko kada kayo nga agina. Sayang lang. No amok lang, kumakastimot lang ti pagtungpalan ta. Santa ko man na nagkalkalay sa, tani normalangan tin kalay sa. Jaklim pagarup ama aramid mo ti mangisukat kanyak, Felix. Kat tinasakit. Adamat lang anak na. Dua pa'y matngarod. Uray dua ti anak ni Norma. Adayo analala ilongam sika. Adayo analala ingam sika. So di ka nagreklamo. Tabasol mo matlaang ti amin. No apay kasto tinagtungpalan ta. Basol mo, nawadam. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak, Felix. Agdadata lang nga rodon asika tinakabasol. Ngam ibagam pailaang asyak. Awanan ka kiti itibain. Agsinatan! O di agsina. Nagano dita. Apay, sikalaang ti babae aya. Agsinatan ano isot ko nam. Wen! Agsinatan na talaga! Ngamin, iti kaano man. Jak pulos na rik na ti pudpud no apam matag manipud ken ka. Nawaya akon! Kat nawaya ka matan, Felix! Ti planok idi kat agawid ak matlaeng apaman amalpas ko ti kontratak tapno ti kunak kat agdaden na kami asang kapamilya. Ngam gapo iti kasde nga inaramid ti asawak inrinyok kit di manan ti kontratak iso nga agingga ita kat adda ak pailaeng ditoy Hong Kong. No para kanyak saan abalin anapukaw ko ti asawak tinapateg adda kanyak dagiti dua nga anak ko. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Irene. Ken ka pagayam, Irene. Sigon kadagiti nang nangag ko apagsasao, kunadakat ti asawa kano masukatan, ngam ti anak kat saan. No talagang ay ayatan na kati asawam, ayatan kan ipatag namat kumati anak mo.
Tirumbang nga aramidam ita kat igaed mo ti agtrabaho. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti dua nga anak mo. Pagadalam ida aging nga agtorpos da. Patsak nga isodan tumat ti makatulong ken ka inton dumteng ti panawan. Alakastan pagayam Irene kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita, kat inpatulod ti pagayam anagpailinga di tinagan a Mariel, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, adda kaayan ayat ko, iso ni Larry. Makunak nga awan parikot iti ayan ayat mi gaputa suportado da kami met tinagsinumbangir a pamilyami. Aginggaan na pagnumwan mi ti panagabrod ko, tapno ti kunami kat makaornong kami kuma para iti masakbayan ti buklan minto a pamilya. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Hello, auntie. Hello, balasang ko. Kumusta ka? Daytoy, okay lang mat, auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Okay, kumusta mo't nga iti panangilakad mo, iti papeles mo? Nalpasan auntie. Nailakad ko matan dagiti importante nga ilakad ko. Nasaya at nga ron no kasta. Iti kasta makaumay ka matan dito, Wan, auntie. Masigurado nga iti saan nga agbayag, ada akon dita. Wen, tapno, adaman mo tikat-katwa ka rumwar tunggal ag day off ag. Wan, auntie, see you soon. Sino ti kasarsarita min ti cellphone ni tayo, Mariel? Ni Auntie Ella. Nagkumusta lang, maipapan iti panangilaklakad ko iti papeles ko. Kasta ka di? Ay, wan nga agpaiso. Kumusta mo ten, ti ilaklakad mo ang papeles mo? Nalpas ko amin ng Larry. Sapay la ko mga rod, ta iti saan nga agbayag. May schedule ba ti flight ko? Apay nga agsanay ka, kasta. Pampanunutak lang amin ti adayom kanyak no bilang lang. Unay kan, italaang daytoy. Ken maysa, para matlang iti masakbayan ta daytoy nga ramidak. Sa bagay mo't katia. Manulaang matatawan ko iti abroad. Agin nanos takit di. Igad tatiag trabaho para iti buklan tanto a pamilya. Naimbag ka pa'y, friend. Tani, maka-abroad ka mo dun. Wenchina, kamaudyanan na. Nasungbatan matan tinabayag nga ikarkararag ko ang maka-abroad ako, ma. Naimbag man. Ta si papalubos latan ni Larry, maipapanitiday ta. One friend, anya ngay nga rod. Saan mat ngamin nga umdas ti sweldo dito'y Pilipinas? Nang runa itakat nangina aminan amagat-gatang. Ay, pudno day ta, friend. Uray agtrabaho kay di 24 hours, kurang lata ti sweldo. Wan nga rod, isong anong sakpay lang ti umadayo. Aginanos kami akan ni Larry. Ay kawan bara nga no makaurnong mat iti pagnegosyo na. Iti kasta, iti panagawid mo, agkalaysa kayo matan. Wan nga rod, friend. Day tapat lang ti plan-planwan mi. Sapay la kumaa, takas tanto ti mapasama. Nakaragraksak ako unay ka anakan. Ay na, nakadanon ka matlagan dito yung Hong Kong. Wan nga rod, auntie. Kasta akmat. Maragsakan akmat na makakita kada kayo. Kahit kumusta? Ayos lang mat, auntie. Malala. Aginana ka pa, Iwen. Kabayatan ti pa naglutok ijay kusina.
Awan pa'y ngamin dagiti boss ko, nga agbalin mo't na boss mo. Marabyanda. Kasta ka di? Wan, iha. Iso nga, inaldaw adagiti laang mo't bakit kinlakay ti kadwata dito'y balay. Malala, aginan ka pa'y. I-message mo ni Larry nga dakan dito'y. Wen, auntie. Manong, itaalawas ti exam mi. Katinas ka na makabayad akit tuition fee kita wano inton bigan. Sana ka maka-exam mo, sana ka nagbayad. Sa pa yung nakais-istriktuda. Kasta ka di, manawaron ti masapol mo. Oray, 12K manong. O sige, nabigat kanton ngagbayad. Rumwarak inton madamdama tadamat lang nga tanga kijaili. Agi-withdraw akton. O sige manong, nagyaman ako na. Mariel, adaman lat kayat ko asaludsudan kin ka. Anya day ta, auntie? Awad ka di pa'y ti plano yu kanila ring agkalaysa. Ha? Nabayag kayo matan nga agayan ayat aga maging gaita. Agayan ayat kayo pa'y laang. Madanon tulat ta, auntie. Saan pa'y nga ita? Naku na nga min ni Larry nga urayan na pa'y makaturpos ni Harold nga ading na iti kolehyo. Kasta ka di. Wen, auntie. Maawatak mat. Gapo tayo sulang mat nga rod tinamnamaan da. Sa bagay. Apay anyat year nan ayat ikabsat na lalaki. Second year college, auntie. 4 years di course na. Iso nga, agoray kami pa'y iti 2 taon. Kasta. Husto Apag isunto inton malpas ti kontratam ditoy. Wen, auntie, barang makaurnong kamin tumatan iti aramatan mi nga kalaysa. Hello, Mariel. Oh, hello, Larry. Kumusta kan? Ayos lang. Kasangsangpet ko ang naggapoy ti trabaho. Sika, kumusta? Daytoy, mailukan ka. Ala, di ka madanagan. Manulangan na bulan, makaawid ka maten. Numabalin la ko maapapartakan ti aldaw. Inaramid kon. Ha? Sika, kitdimit. Malangarod, aginana ka ngarudan. Tamang isaganak iti pagtigos dagiti alaga mi kani Auntie Ella. O sige, agan anad ka ditawan. Ti vitamins mo, saan mo aliplipatan? Wen, agan anad ka mat dita. Bye. Bye, Mariel. I love you. Ay na, nagbiit ti panawan anya. Wen nga rod, auntie. Kasla kaano lang, hindi ka umumay ko dito eh. Gamni, manulangan abulan. Makabakasyon naktumat ta di Pilipinas. Wala, sigurado mailiw mo tinkin kada Manong Ramon. Nang runa ni Larry. Wen nga rod, auntie. Apag iso nga iti panagbakasyon ko, iso mati panaggraduar ni Harold nakabsat na. Oh, nasaya at mat na agradwaren. Tapno, planwen nyo maten ti para kada kayo. Wen nga rod, auntie. Nagbit ti panawan. Kasla kaano lagi din tulod na kay di airport. Gamita, andakan dito Pilipinas. Wen nga rod. Kasla kaano laang ididamok ti mapanidya Hong Kong. Malakip ko dagiti sleepless nights ko. Gapo iti hiliw ko kan ka. Sarabale, tandakan. Nakaawit kan, kat agsangsamutan. Wen nga rod Aywan gayam. Dagiti kakabsat mo ngay. Awan da pa'y. Kana kayon damat na marabyan. Nang rona ni Harold. Makumikom da siguro nga agad-adal. Kasta ka di. Awi sa minton bigat ija balay. Tadamat ba sita pagsasangwan tayo ijay? Ay katwa na. Sigurado nga umay tagijay.
Ure dagiti kakabsat ko kat mailiw damot kan ka. Uwan kailiw ko matida. Iso nga ibagam, taumay kayo ijay balay. Taagbabanding tayo. Uy na! Nakaragragsakak unay ang makakita maninkin ka, friend! Kasta akmat kan ka, Sheena. Ala, pasensya kan sa anak-anak ka umay, idi ka sangsangpet mo. Amumatan, busy ako na iti trabaho. Maawatan ka, mat. Unay kan ayan. Oh, ayan na nga iti pasalubong ko at chocolates. Agin na nakapay mata. Sakbay nga itad ko ti pasalubong ko kan ka. Ay, excited ako nga ro. Amumatan da ito'y gayam mo, friend. Saan ko nga afford ti gumatang itingingin naan na chocolate. Iso nga urayik latan at itad mo. Alawan ka di. Itad ko inton madamdama. Ay, wan gayam. Damag ko. Naggraduaran ti kabsat ni Larry iti koleyo. Long table na Sika talaga. Katuan mat. Saan ka di? Urayan laang ni Larry ang makaturpos ti kabsat na. O, kita mapanon titawan, friend. Mano titawan mo. Kan mano mo titawan na. Iso nga kalay sa kayo kit din. Sakbay kang agsubliman na ni di abroad. Larry, Oh, kaslata kahit mong ibaga, Mariel. Anya dayta, ibaga ma. nakagraduar matan ni Harold. Kayat ko lang amaamuan, no anya ti plano, may paman ka data. Ti kayat ko asawan, ti pa nagkalay sa ta. Ko. Manumatan atawan nga gayan ayat ta. Kat awan mat pare ko ti tinagbagtan ta, saan ka di? Kan manumatan na panawan na nagururayak. Mariel, Apaya na pauli magkamatan, Larry. pasensya ka kuman nung nagkariak idikan ka. Akalpasan ti panagturpos ni Harold kat agkalay sa tamatan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Amok ang maawatan nak iti dahit yung ibagak. Naskan kami na pagadalag pa ni Luisa. Sana bale, manulang matan natawan kat makaturpos matan. Anya? Sapay la kumata maawatan nak. Madaron tulat ta ka di ti panagkalay sa ta. Saan tamat nga agap apura? Saan ka di? Larry. Sapay la kumata maawatan nak, Mariel. Amumatan. Ngawan sa bali at tumulong iti kakabsat ko. No di siyak lang. No siyak may sa awan mo't kit iti parikot, iti panang tultulong na kadagiti kakabsat na iha. Agam, manunutin na mo't kuma, ti para kada kayo. Mapanin ti tawan. Lumakay kan bumakat kayo, san ka di. Wan nga rod, auntie. Jakman amo ka ni Larry? Ay, unay yan ti kaayan ayat mo. Apay, di na nga tama panunot, asaan kayo mo't nga umubing. Dahita nga rod kat, Auntie Ella. No maipapaniti kakabsat na, tumultulong hakmat. Nang runa no maipapaniti financial. Ala, ano sampay lang ti aguray, iha. Sapay, naku na, mas second year pa lang ti kabsat na babae. Apag isuntumanen, numalpas ti kontrata, nubilang laag. Ay, kayat ko lang matngagsimpa kami, Auntie. Tamin tayo matababae. Kayat kan deserve tayo ti Michael Liza. Kan madaan itinatal na pamilya. One month. Sige. Pagsaritaan nyo day taan na saya at iha. Kasaritam tinobyo. At iti allowance mo, aning ko. Agyaman naklaon ay Manong Larry. Awanan yaman na. Tinapatay kat igaedyo ti agadal. Damag ko nga dakaron ka ayan ayat mo. Ha?
Saan kayo aparparita na maki-boyfriend kan maki-girlfriend? Ngam ti panagadal nyo kumapay ti ipang pangruna yo. Wan manong, awan ti pagdanagam. Anya kalakit din ay Agyaman ak no kasta, ibagbagak na ito'y, gaputa para matlakada kayo na ita. Baganakin ka? One friend. Ay, makapasan na ay. Agor urayak matlakit din iti mano atawan. Ngam ita, kasjay man ang tinakuna na kanyak. Ay, unay mo dun ni Larry? Nagsakit a panunutan. Akas laawan plano na para kada kami adwa. Ay, friend, saan mo't siguro kasta? Ay, barang makapagturpos ti kabsat na babae. Kat panunutin na mo dun, ti panagkalay sayo. Sapay la kuma, Sheena. Kat sapay la kuma, tamauray kunday tagon daway. Apay akas tatila nga, Mariel. Di pa'y na minsan, kas lamadmadlaw ko, aglaladot ka. Kukwa, awan, auntie. Ay, usak lang. Apay, adda ka di parikot mo, iha. Awan mat, auntie. Iliw ko la siguro kadananang kantatang. Malala. Saan nabalik ta? Rumwarta intong day of ta. Tapno mailiw-liwag mo no anyaman day ta. Ken maysa, manula ang inabulan ti urayan ta. Makaawid ta man ni Pilipinas. Wan man, auntie. Mangankit di mo't no. Ada parikot yo ka ni Larry. Ha? Awan, auntie. Sigurado ka. Auntie. Diyak nga minamo. No kasanok nga ibaga ka ni Larry ti pudno. Anyat kayat mo asawan, iha. Diyak man amo. Ngam, kaslain inot mo ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Dahita ti pudno, auntie. Kat parikot ko ita. No kasanok nga ibaga da ito kankwana. Hello? Hello, Mariel. Nasayat mo ta sinong batang tiyawag ko. Hindi pa na minsan ngal daw nga umaawag akin ka. Ngam itala sinong batam. Apay, ada ka di ibagam? Ha? No awan na patag nga ibagam. Putde kong ti saritaan ta. Ado pa'y nga minti aramidag. Anya? Apay nga, akas ta kamatan, Mariel. Apay. At ka di mali ang naaramid ko. Agsarita ta kumapay mat Kailiw ka una yan. Ado pa'y ti aramidag ko, nakmat. Sige, bye. Sabat ko. Si Kamat Gayam. Ay, uwan ading ko. Kumusta kan? Nasaya at latamat manang. Kaano ka pa si Mangpat? Kukwa. Idi na pan pay alawas, Luisa. Kasta ka di? Apay ngay, asan kamat ngay may maijabalay manang? Kukwa. Mabit lang.
Masikog ka? Wan manang, naimbaglangan at nakagraduarak pa'y. Sayang laeng, tasaan ka naka-attend iti graduation ko iti last month. Wan nga rod, kaawawid ko matngamin. Ang sana bale, tinapatag kat nakagraduar kan. Wan manang, umay kantag pa siya rin balay. Iti kasta, makapagbabanding tayo manan akas iti sigod. Nasabat mo ni Mariel kunam, Luisa? Wan manong, itay laeng. Nakuna na kanyak, anakasangpat pa idi na panalawas. Aniya, apay nga taasaan na ngayon pakpakam mo kanyak. Kan, awan ngamin tinakit-kita iti Facebook post na. Nakaawi din, isadyak matam mo. Ay, kat sarong karam ijabalay da, amanong. Sigurado amadanon mo ijabalay da, takaw-awid na. Wala din ko. Talaga mapana kita lang. Masapula makapagsarita kami ka ni Mariel. Amwag, no apay adin na imbagbaga ti panagawid na. Nagawid ka gayam. Saan mo man lang impakpakam mo mat kanyak, Mariel? Lari. Anta ka di parikot? Diyaka mo. No kasano nga ibagaktan katipod no, Lari. Anyat kayat mo asawan? Awan ti panagayat ko kan ka. Napukawan anaming pinsan, Lari. Anya ka din dahi tang ipagpagam. Pudno tinangag mo. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Nabayag anagurayak. Ngam aging gaita. Kaslaawan mat planong para kadata. Mariel. Iso apasensya kan. Ngam waswasan tan ti relasyon ta. Pangasim. Di mo kumamat aramidan ti kaste kanyak. Pagsaritaan ta kumana ito'y. Saanan? Taamangan no ibagamanan nga orayam pa'y amakaturpos ti buridek akabsat mo. Sakbay a planuan ta ti para kadata. Pangasim, Mariel. Di ka kumamat ang dardar sudos. Amo ka sana pudno anapukawan ti panagayat mo kanyak. Bayam. Manipon ita. Rugyakon nga si kasuan ti may papan kadata. Ikanak kumapay ti gundaway. Pangaasim. Miss F, nagsakit ti riknak anang ibaga kanilari iti pudno amarikriknak. Nakitak ti kastaunay apanagliday na. Mariknak mo tinalaos apanagayat na kanyak ngam panagkunak ket saan asyak ti priority na. Iso siguro ti may sa arason no apay anamin pinsan metten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ita, saan kami pa'y anagwin naswas, gaputa di na kayat nga agsina kami. Kat aging ga ita, awan pa'y makitak nga aksyon na kadagitiin ka rin na kanyak. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidak. Tuy pagayam mo, Mariel. Ken ka pagayam, Mariel. Kasaritam pa'y maminsan tinobyom pagayam ko. Agsarita kayo itinalapat. Damagam no anya at talaga ti plano na para kada kayo. No may papanmet iti kunam anapukawan ti panagayat mo kenkwana, tingitingam anaimbag ti riknam. Amangan no gapula ang mat iti asar mo iti nobyom, iso anaibagam ti kasta. Ti kasayaatan nga aramidam ita kat agpalamiis kapay, sa kayon to agsarita itinalapat. Alakastan pagayam, Mariel, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta idrama ita kat manipod kani pagayam tayo nga Albert ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, si papanakkelak amang ibaga aday to'y programam alagip ti napalabas, ti numero 1 adengdenggan mi kabayatan ti income panagin inana. Nang runa no kasjay amalpas kami amangal daw. Naawisak mat ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak ang makaibati iti adal nang runa kadag iti padak nga adan pamilyana.
Rugyak man nga ro ti agsalaysay, idi adda akpay laang ijay oman. Kastoy man dagiti pasama. Wow! Nagpintas mo't ng tabag mo, Rose? Kasla ka barbaro ah! Siyempre, regalo nila kay ko daytoy, Mars. Ay, wow! Bongga! Leather ko naman! Mayat sapay ti quality na, Mars. Kasla sosyal. Excuse me, Mars. Anya kasla? Siyempre, social daytoy, anya? Ama mo nagmatan. Saan ka di? Saan ka mahilig iti cheap abag? Mars? Ah? Wan matkit di Mars. No kayat mo? Itidkan ka ti may sa abag ko. Tay ngay inusar ko idi naudi ari muar tayo. Ha? Jay ka di LV, Mars? When Mars? Kabarbaro pa'y day jay. Kayat mo? Ay katuan Mars. Pagyamanak unay no itad mon kanyak day jay abag mo. Napintas day jay kat. Okay, Mars. Alaam to lang arudan inton umay kayo jay balay, okay? Okay. 7 pairs. Jackpot! Ay sayang, nakabunotak pay laang mat ngamin iti 4. 5 ken 6 dayto yun aw. Ay sayang, pirpir kumama dayto yun. Ay sayang talaga. Ay, buenas. Naunaan manan? 3 balls, 2 hits? Tudas. Manang Susan? Manang Susan? Ay, apay, madam. Ay, mangiluto ka man iti pansit, ta meriendaon mi, kabayatan ti panagayayam mi iti madyong. Ay, oon madam, mabait laig nga raw ta mangiluto ak iti meriendaon niya, wine. Ala, agawaan man ang Susan, tanay, mabisin akon. Magtimpla ka mo iti juice, okay? Oon ma'am, sige nga raw. Ay kat kamada manan atap no mga bakak man may. Wana, lalaingan nyo ngamin ti agkamada tap no tumudas kayo mat. Simangpat ka din ng equipment nga in order tayo, Ivy? Wan sir. Ni Carlo ti binilin ko ang mapan mangi-check no kompleto matlaang dagiti na-deliver. Okay. Nasayat mat nga ron no kasta. Oh, sir! Okay kayo lang ka di? Okay ak lang. Sigurado kayo, sir? Okay ak lang, kurakmat. Tinasayat, awagam ni Carlo. Kumusta am, no? Kompleto mat lang nagiti in-deliver dang in order tayo. Sige, sir. Okay, Ivy, agyaman ak. Uy, apay akas na tila nga masimang pat, iha. Apay anak kami suot ka. Ada ka di parikot? Kasanumat nga min, mami. Adamanan baro a cellphone ti classmate ko. Okay? Anya ko mga ita. Barbaro mo ti cellphone mo, san ka di? Daan day to yan, mami. Apay aya. Anya ti kayat mo a cellphone, iha? Kaya't kung agpada kami iti classmate ko, mami. Okay, sige. Awagak nga rod ni daddy mo, kalpasan na, si kanton ti mangibaga, no? Anya ti kayat mo a cellphone, okay? Sige, mami. Hello, anak. Kumusta ka? Daddy, igatangan nakman iti baro a cellphone ko. Ha? No, kagat-gatang ko lang matibaro a cellphone mo. Daan day jayan, Daddy. Tay kumamat latest a cellphone ti kayat ko, Daddy. Jay clear ti camera na, kun dakkel ti storage na. Anya? Di mo't kabarbaro lang ang modelo ti ginatang ko a cellphone mo. Sige matan, Daddy. Please. Ay, sige. Mangipatuludak nga ro diti igatang mo, anak ko. Yay! Thank you, Daddy. I love you. I love you too, anak. Ited mo man nga ro ka ni mami ti cellphone. Kayat ko akasarita. Sige, Daddy. Mami.
tingarad. Oh, lakay. Si kamat bakit? Di mo kumaunay spoil din ti anak ta. Di mo kumaruaman ngagbiag akas labak nang. Apay ayan, lakay. Katak nang tayo mo't sanaya. Kin may isa, manulaang mo ti cellphone ngay pagpagatang na. Basit lang, dayjay may bawas iti sweldom, di ta uman. Alala. Mano kumaya na ito cellphone, bakit? No dya kagbidot, mapan 30,000. Esus, naginan. Pang tuition na dayjay na. Rose, saan ko apidpidutan ti kwarta dito oman? Itrab-trabahwak na kita kwarta. Ken maysa, agur-urnungak meten, tapno into nagawid ak, addan tumot aramatek amang rugi, iti uray basit lang ang negosyo. Anya? Kayat mo asawan. Di mo kaya tayong subli dita abroad? Saan mat nga ti kasta? Ti puntok lang, saan nga nanayon nga daak ditoy? Siyempre, kaya't kayo mo't amaka din na iti anak ta. Sige. Baliwan tantulangin ti agsarita, Albert. Ado pa'y nga mintinaskan nga ramide. Sige nga rod bakit? Agan-anan kayo ditawan. Hi, Sir Albert. Oh, Ivy, si kamat gaya. Amom, sir. Kanya. Naggasat man ti pamilya medya Pilipinas. Apay ba't anak ko ng tikasta, Ivy? Ngamin, adanam naman da kaskan ka. Wala. Awan mo't ngamin daddo maagas-gastusak. Kasi ti apo, nakapatakderak mo't ten iti balay, kabayatan ti panagtrabaho diti oman. Kan makunak, stable mo't ten ti educational plan para kan ni Erika. Isa basit lang na banag kanyak, no ipaay ko na iti kalkali kagumanda. Sa bagay mo't kit di sir. Ay, mapantaman kat di coffee shop. Ituloy tatag sarsarita ijay. Kabayatan ti panagkapeta. Ilibre nak, sir? Sure. Okay. Kasano, Rose? Nakapag-desisyon ka ka din, may papalit ti kotse, ngay bagbagakin ka? Dayjay? Uwan, pare. Diyak pa'y ngamin na ibagakan ni Albert. Ay, ket ibaga mga mili na, mare. Mga unan nakapay ti sabali. Bay, tayin inutot nga ibagakan kwa na, pare. Basta, di mo pa'y lang iti sabali, ha? Ay, ket depende iti tulagan, mare. Nagnginan tumot ngamin ti panangtod mo kanyak. Amangan mabalin mo't bawasam, pare. Ni mare met. No kayat mo, ikal kay ti nababa a down payment. Ha? Amom, napinta sa pangarkila ti kakas niya klase ti kotse. No kayat mo, i-test drive tayo ton madamdama. Iti kasta, marignam no kasano ti kinapintas ti kotse nga laklakok ken ka. Sige. Mayata kiti dayta, pare Bernie. Ato yung ti blueprint, Sir Albert. Agyaman na ka, Ivy. Sir, agan ano kayo? Medyo nasakit nga rin ti tiyan ko. Itay pa marikrik na ako. Nangrugi di, madamatimetik tayo. Mga nusan ka natunawan, sir. Tinasayaat, agawid kayon. Itikasta, makaina na kayo, mat. Manumatan nga aldawan naka-overtime kayo. Tsak pa nga minalpas to yung report ko. May papan ti specs na ti machine nga in order tayo. Palpasak lang, bit. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Okay, da kayo nga rin ti makamo, sir. Awagan daklaan, nga da ka sa pulan nyo. Adak lang di tabangir nga opisina. Sige, Ivy. Agyaman akmanan. Awan anyaman na, Sir Albert. May sama ng payakis, Rose. Anyan, sika talaga, Bernie. Gusto na. Mga nada makakita ka data dito, eh. Sige, mata na.
Good night, kiss. May salamat. Tangiwat mo, kunak. Di mo pigsaan ang mga numangignak ka ni Manang Susan. Awan tao dito. Oh, kas makita mo. Dudwa talagang dito arubayan ti palayo. Bernie. Sana kita makikiat. Baka pa mauyo nga talaga ti kinapintas mo, Rose. Lumapalin. Diyak ko makayat nagsinata ita arabi. Anya? I love you, Rose. I love you too, Bernie. Wala, agawid kan. Tas umurikak mo din dito balay. Congratulations, Sir Albert. Nakalalaing ka iti presentation mo, itay. Agyaman na, Calvi. Inaramid ko lang mat ti trabaho. Imbaglangan ko nam na gustuhan mo't nagiti supplier. Di ko namkit di, sir. Talaga analaing ka nga lukoy kadakwada. Sir? Tiyan ko. Sir Albert! Sir Albert! Help! Help, please! Help us! Is there anybody there? Help, please! Albert? Oh, apay kasta tila nga man nakakita kanyak. Di ka di maragsakan, tada akon? Ay, kuha. Saan ba't nga iti kastala ka? Siyempre, maragsakan na ka. Daddy! Oh, Erika, anak. Daddy! Oo. Ay na, balasang ka, niha. Siyempre, Daddy. Ni Manang Susan ngay bakit? Ha? Ay, kuha. Amangan no, aday di kusina, lakay. Ibagam, tamang isaganay ti pagsasangman tayo. Kabayatan aluk-lukatan tayo dagiti pasalubong yo. Asino takin ko ti kotse na kaparada di tarwar, bakit? Ah? Ay, kuha. Kutsi tayo, lakay. Ginatang ko kan ni Pari Bernie. Gimatang kay ti kotse ko nam? Sa dino ngay tinangalamit yung gatang mo? Sa dino ngay kuma, iti savings taan, lakay. Anya? Binawasam ti savings ta? Hanggang apay? Sayang mo ti kwarta, no adala ang ije bangko, lakay. Iso nga, inggatang ko ni ti kotse. Iso nga rin nga da ijibang ko ta urnong taday jay. Urnong ta pari panagadal ni Erika. Hanggang apay binawasam. Lakay, mausar mo ti kotse. Pag business. Mabalin pang arkiladay jay. Kan may sa, agpawid ka tumatlaan. O, san ka di? O di, masukatan tumatlaan tinaigatang iti kotse. Kinapudno na bakit? Nagawid ak tap no umayak agina na. Pinagbakasyon nak ti kumpanya pagtadrabahwag. Gaputa kalkalpas ko lang na operaan iti gallstone. Anya? No kasta? Dito'y ka pa'y Pilipinas? Kano nga iti pa nagsublim iti abroad? Tsak pa mo, abangan no kalpasan ti sumagmamanupay a bulan. Masapol nga agpaimbagak pa eh. Akat, kasano nga ro din dagiti gastusin tayo dito'y balay? Kasano tayo, Albert? Panag ko na, nas ka naliklikan tapay laang ti panagsinarak ta. Nangro na ita, taadan dito iti asawa. Agam, Rose. Agpalamis tapay laang. Amangan ngamin no makadlaw ti asawa. Tsak kabaalan. Among may no kasano ti panagayat ko ken ka. May sa minuto lang hindi ka makita. Kasta una yan ti iliw ko ken ka. No ipilit mo ti kayat mo. Mapilit anak mo't amang isinakin ka, Bernie. Rose. O anya, agpili ka.
Liklikan tapay laeng ti agsinarak. Wano agsinatan. Okay. Sige. Umanugot ako ni tikayat mo. Tikarim kanya, ha? Di mo liplipatan ti obligasyon mo. Tikayat ko asawan. Kaya ti monthly abayad mo ni ti kotse. Alawanin. Sige. Tamangi transferak iti bank account mo intun pika. Okay. Layo nam tong araw na. Iti kasta. At dapat pang-allowance ko. Wen, kunak lang arutin. Tay takot ti kayat ko ken ka, Rose. Agyaman ka. Sige. Awanan nyaman na, Bernie. Manang Susan, simangpat ka din ni Rose? Awampay mo, sir. Ito yun ti agasyaw, sir. Agyaman manang. Madamag ko man lang. Ti anya, sir. Awan ka di ti madmadlaw yu iti asawak, kabayatan ti kaawan ko? Ha, Manang Susan? Ay, kwa, sir. Pangasiyo manang. Ibagayo ko man na daamuyo. Kwa, sir. Kinapudno na. Kanayon dangag majong dito'y balay. Kadwa na dagiti kukumari na. Kanayon da pa'y nga raw arumwar. Kadwa na Sino, manang? Ay kwa. Ti kayat ko asawin, sir. Kadwa na dagiti kukumari na. Basta, sir. Nasaysaya mula da kayo mismo ti agpaliiw, sir. Luktan yaw dagiti matayaw, sir. Kerugian yaw ti mang biro iti ebidensya. Ha? Anya ti kayat ko asawan, Manang Susan? Ay, sos, apo. Di kwa, sir. Ayawan, sir. Lipatin yung tinaybagak. Pasensya kayo, pasensya kayon. Pasensya kayon kanyak, sir. Ay, apaw. Tila mo, ti malablabid mo ngamin dahito ang iwat. Ay, apaw. Sabino tinaggapuan, Rose? Di mo timpakadagkan ka nga dauting mi. Sino ti kadwam? Dagiti ko kumari ka. Sino pa'y kuma? Kadwam ka di da dya Bernie? Wana. Tay sukat nga ro ti driver mi. Inbagak matken ka, san ka di? Kinapudno na. Tultulungan nak, amang ibaba ka dagiti daduma pa'y agamit ko. Kan, dagiti daduma ngayon no sarmi ang nag-outing. Kaano pa'y aluklukwen nak, Rose? Kaano pa'y? Ha? Anya ka din dagiti nga ibagbagam, Albert? Sana ka bulsag? Nakitak ti panagingin ng tilyo itay iti kotse. Sakbay adimsaag kayo. Kwa, Albert. Awaran kayo tibain. Agri-griga ta kayo balasi tao ng agtrabaho. Ngam adda kayo ngot dito yung aglanglangoy itiragsak akadwam ti lalakim. Wanan! Basurkon! Ngam napanunot mo ka di? Nga damat dagiti kasapulak kas may sa babae? Kat ni Bernie tinangipaay iti dayta. Isu tinangip-ip iti iliw ko kabayatan ti kaawan mo kada kami. Sakpay gaya man takin basol. Wan! Basol mo matlang! Gapot awan ka iti sibay ko! Basol ko pa'y gayam tagtrabaho. Tapno dalang maited ko kada kayo nga gina. Nagawan kat nga pain mon, Rose. Ibatanak, Albert! Ibatanak! Masaksagitanag! Ibatan! Ibatan tarupang! Diyos ko! Hustan! Bastos ka, Albert! Hustan data! Albert! Hustan! Sika ti bastos, Bernie. Kinundawayam ti kinalupoy ti asawak. Ay ayatag ni Rose, Albert. Ay ayatan tarupang! Ay! Hustan, Albert! Hustan, Bernie!
Pumanaw kan! Pangasim! Agsarita tan tulangan iti sa baling aldaw! Awanan kayo ti bain. Pumanaw kayo, adwa. Pumanaw kayo di ti balay ko. Panaw! Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Maurnos pa'y nga ta tinagbaetan da Albert ka ni Rose. Papagayam, padaanan ti may kadwa paset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Dito'y lang programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Iti umuna apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert, intay na amuan ang nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa kan anak na. Ngam ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninam na maapasamak, nagsakit daytoy ket na opera nga iso ti makagapo no apay a pinagbakasyon pay laeng ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Ket iti panagawid na ditoy Pilipinas, ditoy nan anadoktalan ti araramidan ti asawa na ken ti mismo a kumpari na. Intay nga rodan ituloy adenggan ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagara ti amin. Nasuliso ka klaan nga po itinabayag ka kaawan mo. Saan nga umanay arason na itang? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan di ti balay ko. Nawaya kayo nagdennay ti lalakim. Panaw! Gusto ko manday ta, Mami, Daddy. Sige! Pumanawag! Ngam ikuyog ko ti anak ko! Gusto, Anya. Mami, please. Oh my God, Erika! Oh my God! Sumurot ka kanya! Panawantan ni Daddy! Saan? Di mo alam ni Erika. Mami, Daddy, gusto ko man. Oh my God, Erika! Naman! Mami. Batam ni Erika, Albert! Saan? Maasi ka kung mamati ti anak ta! Masaksakitan ni ti aramidam! Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan kat di ka nagpakpakita pa iti uray ka naman. Panaw! Hi, Sir Albert. Welcome back. Hello, Sir Albert. Uy! Ha? Ada ka di ibagbagam, Ivy? Ay, pasensya ka na. sus. Di mo ko nakailiw mo man ang ti pamilya. Makat no kauawid mo lang mat iti Pilipinas. Ivy, Ala, nagunagmatanday ta sa naay mo, sir. Ada ka di parikot? linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramit ko mat amin na kabalak. Inted ko amin akayat da. Inikak inay tinapintas sa pagnadan. Inted ko tinarang ay apa nagbiag. Anyan. Takas ti magkayam ti isubat na. Pinanawan nak. Kat mas pinili na si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inkuyog na pa iti anak mi. Sir Albert. Nagsakit, Ivy. Nagsakit. Sorry, sir. Diya ka mo kas nagayam tinapasama kiti panagawid mo iti Pilipinas.
pasensyakan. No si kamat tanti pang ibagbaga kiti sakit tinakam ko. Okay lang, sir. Sana bale. Amok kakabailan nyo, dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amok. Kat saan anala ka maupay? Kan saan anala ka asumuko? Ivy, Amok. Kan mamati ak amalasatang matlaan. No anyaman dayta apagdaldalanam ita, Sir Albert.